بشبهنه پیغمبر من بشه علیه الصلاة و سلام به شب غافل نبنه به شبهنه سیک شب دما بچه ملائکت آسیمانا و یه عبد دیگه نهفدو دورا که عبد زفرنا دعا دکنش امت محمد را رب عالمی ببیشه که عبد که چه لفظیش من بجه یا ربی او عبد تیوکل هو ایرو چک رجا پیشن به انسانا گل بجه روشی گرد بین عبادت کرنه داخوازی یا افراندن امت محمد که بجه یا ربی تو امت محمد عفو بکی اف انسان کشتر عبادت کرن روشی کردین یا ربی تو عفو بکی. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. إيشف شفا رغائبه إيشف شفا أوليا قنديل إيصال إيشف خده هسته إيشف شفا أوليا إن يا أوليا سيما هاي جبال هند قدر قيمته وإن خدا تعالى هيك المؤمن أجهية. قال لي عزيز خدا تعالى نعمات المكر دي سأمقهن بي موسم خير وبركته يا فضيلته چونکو اب موسم هن خدای تعالى زحف قدره قدر قيمته وإن خدای تعالى هي عبادته بي موسم دجل قدر قيمته وإن خدای تعالى جوا عبادته زمان دي زيادتنا لازم أم شكرا بي نعمته بك خدای تعالى تكرار أم نعمته هل مكري أم في نعمته هجد دارلندنش بكي عمل عبادته إخوة عمل صالح ودعاء خوب قنجين إخوة أم في زمان إخوة دارلندنش بكي قال جماعة المسلمين
خدای تعالى القرآن الكريم ده وها أمر بك قاضي ما دك بجي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بجي قالك أهل إيمانه تقواتي خدای بکن خدای بترسیم که هری که برای خود بدنی که هوا چش صبره قیامت ده هوا چل پیشی خود رکری همی فکنوی بحثا قیامت خود تعالی تشبیه ها و یکتب صباحی ده یاد که چه قاسي نزیکه چه قاسي محقق الوقوعه قیامت جو خدای تعالی تشبیه ها و یکتش بویره که جماعت مسلمان واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تكرار ذلك القرآن ده بيجي تقواتيا خدي بكن شقا تشتاهين بكن خدي بيزانا يجي جماعة المسلمين نفر أمي هريكي أف موسمها أف شبنها أف قنديلها لازمها ببن سبب ما شمرا ببن وسيلة أم محاسبة خبك كما تشكريا ما تشل بيشي أخرى كريا قيامتي که ماسیا هوا ام تیدا تمام بکی و ام زیده بکی گلی جماعت مسلمان اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه Mevlid-i şerifleri, selavat-ı şerifleri dergâh-ı izzetinde kabul buyur Allah'ım. Okurken yapmış olduğumuz hataları ikmal eyle Allah'ım. Kur'an'ı okumayı, anlamayı,
korumayı, yaşamayı cümlemize nasip ve müessere eyle Allah'ım. Asıl olan sevabı ilk peygamber Adem Sefiyullah, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında gelmiş geçmiş cümle peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ım. Asıl olan sevabı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin, evlatlarının, ashabın, tabi'in, tebe-u tabi'in, müçtehidin, şühedanın, mümin, müminatın ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ım. Birahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.